Okay, thank you. Let's continue. Dukomeze. Yego, ndimo ndeba. Yego, ndakuma. Reka dukoreshe imibare yoroshe mu Kinyarwanda. Tekereza ufite iduka. Uja ku ruganda kugura isukari, uruganda rukakubwira igiciro kirimo TVA, ukakirishura. Nyuma ukazana mu iduka ugacuruza. Umukiriya nawe akishura igiciro kirimo na TVA. None se ya TVA wishuye waguraga isukari iba yagenze ite? Ntaco biba. Kuko iyo ugeze igishe cyo gutanga TVA muri RRA uvuga gusa uti nafashe TVA ku bakiriya banje ariko nanje nari narishuye TVA niguze bikuruzwa. RRA rero ntigusaba kongera gutanga ya yose, ubarura gusa ikinyuranyo. Ico kwibuka ni iki: umuguzi wa nyuma niwe utwara TVA burundu, umukuruzi asigara ayikusanya gusa akayigeza kuri RRA. Tega amatwi wumva ibintu utaruzi kuri AI. Wari uzi ko AI mushobora kuganira nk'abaganira nk'umuntu muri kumwe? Wari uzi yuko ukoresha ijwi ukavugana na AI ikakwigisha nk'aho ari mwarimu muhagararanye? Ibyo wari ubizi? Niba utari ubizi, kurikira iki cyigisho tugendere intambwe ku ntambwe urebe uburyo ngiye kuvugisha AI nkaganira nayo nk'aho ari mwarimu uri imbere yanjye. Ndakeka ko icyo utari ukizi. Kurikira icyigisho. Kurikira umwanya ngiye kuganira na AI, nawe uzatangire uyimenyereze mujye muganira slowly by slowly, so izakugeza kuri byinshi kuko ifite ubumenyi. AI bayihaye ubumenyi, bayihaye ibitabo byo ku isi byose. Ibitabo byose byabaga muri Google byose babishyizemo, ama website ibyo yari ibitse byose babishyize muri AI. AI irabyiga cyane cyane. AI ndi kukubwira uyu munsi niyo bita Chat GPT, niyo tugiye kuganira nonaha. Kurikira ikiganiro ngiye kugirana na AI, uraza kumbwira muri komenti uko wabyumvise. Turaza dufungure Chat GPT nkuko mubibona. Uko mubibona turaza dufungure Chat GPT. Nitumara kuyifungura turaza hano dukore Start Voice. Good morning. Good morning. How are you doing today? I'm good. Yeah? Can we talk in Kinyarwanda? Do you know Kinyarwanda? Yego, ndabizi. Reka tuganire mu Kinyarwanda. That- Umeze mute muri iki gitondo? Tumeze neza. Nane neza cyane. Okay. Nanjye meze neza. So ndashaka rero twigane isomo ryo mu misoro, isomo bita VAT. TVA mu gifaransa ni VAT in English. Ndashaka umfashe kumvira isomo. Ese Yego, mvuga neza. yego. Mureke ndebe neza. Ushaka isomo rigufi risobanura TVA mu Kinyarwanda. Ni ingero n'imitozo bifasha gutegura imisoro, sibyo? Yego, nibyo nyeneye. Sawa. Reka duhere ku bisobanuro bibanze. TVA bisobanura umusoro ku gaciro kongerewe. Ni umusoro wongerwa ku giciro cy'ibikuruzwa cyangwa serivisi igishe kigurishijwe. Abacuruzi bakusanya iyo misoro ku mukiriya, nyuma bakayiha RRA. Ibigo bishobora gukuramo TVA bishuye ku byinjira byabyo iyo bifite inyemezabuguzi zemewe. Igipimo rusange muri aka karere ni hafi 18%. Ushaka urugero n'imitozo nto yo gukora ibaruramari ya TVA? Yego, ndabikeneye. Ariko ikintu nashakaga gusobanukirwa cya mbere, bavuga yuko VAT ngo yishyurwa ngo n'umuguzi wa nyuma, kandi iyo umuntu agiye kugura ikintu mu mujyi nawe arayitanga, kandi icyo kintu uje kugicuruza ni gute bavuga ngo VAT ngo yishyurwa n'umucuruzi cyangwa se n'umuguzi wa nyuma ubijyanye mu rugo ugiye kubirya, kandi n'abacuruzi iyo bagiye kurangura mbona bishyura TVA? Wansobanurira aho ngaho? Reka ndebe ibisobanuro nyabyo. Yego, ico kibazo nico gitera urujijo ku bantu benshi.
igisubizo ni uko ayo magambo yombi ashobora kuba ukuri bitewe n'uruhande rwa TVA ureba. Iyo tuvuga ngo TVA ishurwa n'umuguzi wa nyuma, tuba tuvuga uwo ufite umutwaro nyawo w'umusoro. Umukiliya wa nyuma ugura serivisi cyangwa ibicuruzwa akishura igiciro kirimo na TVA adafite uko ayigaruza. Ariko iyo tuvuze ngo umucuruzi atanga TVA muri RRA, tuba tuvuga uwakusanyije iyo misoro akayigeza kuri leta. Umucuruzi ntabwo ari we wishura uwo musoro ku giti cye, awukusanya ku baguzi. Nuko rero TVA ishurwa n'umukiliya wa nyuma kuko nta buryo abufite bwo kwigaruza. Umucuruzi we ashikiriza RRA itandukane hagati ya TVA yakusanyije niyo yishuye ku byo yaguze. Okay. Ndabyumva. Urugero rufite imibare? Yego. Reka ndebe urugero rworoshye. Urakoze. Tekereza ku ruganda umucuruzi n'umuguzi wa nyuma. Uruganda rugurishije umucuruzi ibicuruzwa bifite agaciro ka $1,000,000 bakongeraho TVA ya 18%, ni ukuvuga $18,000. Umucuruzi ahembera $1,000,000. Nyuma, umucuruzi agurisha umukiliya wa nyuma ku $1,000,000, akongeraho TVA ni ya $1,007. None se, umucuruzi ajana angahe muri RRA? TVA yakusanyije ku mukiliya ni $1,007, ariko yari yarishuye $1,007 igishe yaguraga ku ruganda. Ayo mafaranga aratandukanya $1,007 minus 18% bingana $9,000. Ano niyo yoherezwa muri RRA. Niyo mpamvu tuvuga ko umuguzi wa nyuma ari we wishura TVA yose. Okay. Uri gukoresha imibare ugashyiramo igiswahili, simbyumve neza. Aho gushyiramo igiswahili wabivuga mu cyongereza. Uri gushyiramo igiswahili, sinumva imibare uvuze. Gerageze gukoresha ikinyarwanda, ariko aho ikinyarwanda kizakikunanira ujye ukoresha English. Okay, thank you. Let's continue. Dukomeze. Yego, ndimo ndeba. Yego, ndakuma. Reka dukoreshe imibare yoroshe mu Kinyarwanda. Tekereza ufite iduka. Uja ku ruganda kugura isukari, uruganda rukakubwira igiciro kirimo TVA, ukakirishura. Nyuma ukazana mu iduka ugacuruza. Umukiriya nawe akishura igiciro kirimo na TVA. None se, ya TVA wishuye waguraga isukari iba yagenze ite? Ntaco biba. Kuko iyo ugeze igishe cyo gutanga TVA muri RRA uvuga gusa uti, nafashe TVA ku bakiriya banje, ariko nanje nari narishuye TVA niguze ibicuruzwa. RRA rero ntigusaba kongera gutanga ya yose, ubarura gusa ikinyuranyo. Ico kwibuka ni iki: umuguzi wa nyuma niwe utwara TVA burundu. Umucuruzi asigara ayikusanya gusa akayigeza kuri RRA. Niba wigisha shobora kubwira abanyeshuri interuro yoroshe ivuga iti, umucuruzi siwe utwara umutwaro wa TVA, ni umuhuza uyikusanya akayigeza kuri RRA. None, ushaka ko tubandaho tuvuge kuri input VAT na output VAT mu Kinyarwanda coroshe? Cyangwa ushaka gusobanura uburyo umucuruzi yakuramo TVA yabuze? Okay. Ndashaka twerekane input and output. Ubwo turabanza dutange urugero, umucuruzi yaranguye ibi n'ibi abitangaho TVA ingana gutya. Noneho then tuze kwerekana output, tuze kwerekana na payable VAT. Then ubwo turazana kwerekana, tutanga urugero rwa invoice, uburyo wabona sales, purchase, z'ibintu byinshi. Okay, thank you. Ndimo kubara. Yego, ni biza cyane. Reka dufate urugero ruzuye kuko biba mu ishuri. Dufate ko umucuruzi yitwa ABC Limited. Ku itariki 5 Kanama yaranguye ibicuruzwa bifite agaciro ka $1,000,000. TVA ya 18% ni $19,000. Invoice yo kugura rero igaragaza gutya: agaciro k'ibicuruzwa $1,000,000.
Input VAT 19,000 frua yose ishyuwe miao 9,000 frua. Ayo mafaranga 19,000 ni yo twita input VAT kuko ariyo yishyuwe igishe yaguraga. Nyuma ABC Limited igurisha ibyo bicuruzwa ku mukiliya ku gaciro ka miao mi frua. TVA ya 18% iba miao 8% imfrua. Invoice yo kugurisha rero igaragaza agaciro k'ibicuruzwa. Miao mi frua. Yego. Output VAT miao 8% imfrua. Yose umukiliya yishuye miao 40 imfrua. None igishe cyo gutanga TVA muri erere kigeze, umukuruzi akora ibarura agira ati output VAT miao 8% minus input VAT 19,000 bisigaye miao 5,000 frua. Icho ni cho atanga muri erere. None se kubyekeye inyandiko. Purchase invoice ni invoice uhabwa n'uwo wakuyeho ibicuruzwa igaragaza input VAT. Sales invoice ni invoice uhawe umukiliya wawe igisho mugurishije ikagaragaza output VAT. Delivery note cyangwa dispatch note ni urupapuro rwerekana ko ibicuruzwa byagejejwe ku mukiliya ariko nta TVA ibarwaho. Aka gakorana gafasha cyane mu gusobanurira abanyeshuri inzira yose guhera ku kugura, gutanga, kugurisha, hanyuma gutanga raporo ya TVA muri erere. Okay. Thank you. Noneho ikintu nshaka tugeraho ni formula yo kubona no kuvuga ngo ufite amount VAT exclusive cyangwa inclusive. Ni buryo ki wabona VAT? Tuvuge dufashe waguze computer ku bihumbi 195. Ushaka kumenya VAT iri kuri ayo mafaranga. Wabigenza ute? Ndimo kubara. Yego, iki ni kimwe mu bice bingenzi muri TVA. Ufite formulas ntuzibanze. Iya mbere, iyo igiciro kitarimo TVA exclusive. Urugero, computer igura miao 40,000 frua, nantarimo TVA. VAT iba miao 40,000, miao 14 katif miao mi percent bingana, miao 40,200 frua. Igiciro kirimo TVA kiba miao mi miao nami frua. Iya kabiri, iyo igiciro gisanzwe kirimo TVA inclusive. Urugero, computer biriya bihumbi 43,200 bikuye he? Bibonetse bite? ndimo kugenzura. Yego, nduma ushaka kumenya urugero rw'igihe igiciro kirimo TVA inclusive nka miao 40,000 frua ukamenya n'amafaranga ya TVA arimo. Dufite miao 40,000 frua harimo na TVA. Yes. TVA iba miao mi 8% kati mianao ne bim kianao bivuze hafi miao mi saba sem miao 6,000 frua. Okay. Agaciro k'igicuruzwa katarimo TVA kaba miao 6,000 na 8%. Okay. Itegeko riyoroshe ryo kwibuka ni uko iyo igiciro kitarimo TVA exclusive ukoresha TVA ikwa igiciro kati miao 8%. Iyo igiciro kirimo TVA inclusive ukoresha TVA ikwa igiciro kati miao 8 miao 8%. Ukabona umusoro urimo. Okay. Ndabyumva iyo ufite igiciro kirimo TVA kushaka TVA ndi kubibona. Noneho turebe ngo ufite tuvuge ngo iriya computer nyuguze 240 nkuko ubivuze. Ndashaka kuyungukaho ibihumbi 20. Ese nabwirwa n'iki TVA umuguzi azongeraho? Akandebe. Yego, ndakuma. Ushaka kureba igishe igiciro pitarimo TVA, VAT exclusive, ukamenya nayo mafaranga ya TVA wongeraho. Dufate urugero rwawe. Computer ifite miao 40,000 frua. Nantarimo TVA. TVA iba miao 9% bingana miao 40,200 frua.
bityo igiciro kitarimo TVA kiba 140,000 wongeyeho 200,200 bikaba 810,000 frua. Mu gusobanurira abanyeshuri ushobora kubibwira uti iyo ubwiwe igiciro kitarimo TVA tugakuramo TVA uhubo uyongeraho. Ufata igiciro ugakuba na 18% ukabona TVA, hanyuma ukayongeraho kugira ngo ubone igiciro cha nyuma. Okay. Birumvikana ariko aho ndimo kubaza, urabona hari igihe umucuruzi aba ashaka gukora fagitire ariko akibagirwa ko amafaranga y'inyungu atabarirwa muri VAT uriya mucuruzi ari bumuhe. Nibyo nakubwiye ngo tuvuge ndashaka profit of 20,000 kuri 240. None umbwiye ko igicuruzwa nagicuruza 283, ariya 283 harimo profit buriya? Ndimo kugenzura. Yego, Dakuma. Urabaza ikibazo cy'ingenzi cyane, inyungu ibarirwa he mbere ya TVA cyangwa nyuma yayo? Igisubizo: inyungu ibarirwa ku giciro kitarimo TVA. TVA si iyo mukuruzi, ni amafaranga akusanyirizwa leta akanyuzwa muri RRA. Urugero, umukuruzi yaguze computer kuri 100% frua VAT exclusive, ashaka inyungu ya 10,000 frua. Igiciro cyo kugurisha kitarimo TVA kiba 100,000 plus 10,000 bingana 107 frua. Noneho nibwo abara TVA ya 18%. TVA iba 108% kati 100,000 frua bingana 106,000 frua. Umukiliya rero azishyura 106,000 frua. Umukuruzi asigara nayo 108,000 yo kwishyura ibyo yaguze n'inyungu ye ya 10,000 frua. Aya 107 si ayo azayashikiriza RRA. Aho se ukurikije rya tegeko rya input and output? Yes, ndashaka umbwire niba. Yego ni bro. Muri uro rugero navuze kugena igiciro cyo kugurisha atariho kubara input na output VAT. Reka tubihuza byombi. Dufate uru rugero. Umukuruzi yaguze computer ku 100,000 frua VAT exclusive. Input VAT ni 108% mu 140,000 kati 100%. Yose ishuye uwoya mugurishije ni 200,000 frua. Nyuma ashaka inyungu ya 10,000 frua. Igiciro cyo kugurisha kitarimo TVA kiba 108% plus 10,000 bingana 106,000 frua. Noneho abaraho output VAT. TVA iba 108% kati 100,000 bingana 106,000 frua. None igishe cyo gutanga TVA kigeze, akora ibarura ati output VAT 106,000 40,000 9% minus input VAT 43,200 bivamo 106,000 yonto 140,000 frua. Ayoni atanga muri RRA. Okay. Birumvikana. Noneho ubwo tumaze kubona payable VAT. Ni ibiki bikenewe kugira ngo umuntu yishyure VAT? Ni ibiki kugira ngo umuntu adekarare? Ni ibiki nkeneye kumenya? Ese VAT yishyurwa gute mu bihembwe bingahe mu kwezi mu mwaka? Ni ibiki umucuruzi aba akeneye kugira ngo adekarare VAT? Ndimo kugenzura. Ibyo bivuze ushaka kumenya igishe cyo gutanga VAT payable nico umukuruzi akeneye kugira ngo abikore neza. Nibyo? Yego.
iyo umaze kubona VA Payable, intambwe ikurikira ni ideklarira muri Myra, ukuzuza declaration, hanyuma ukabona document ID yo kwishura niba hari umusoro ugomba kwishura. Kubijanye n'igihe, kenshi TVA itangwa buri kwezi ku masosiyete afite imibare yinjiza irenga milioni 200 ku mwaka. Bitanditse itangwa buri gihembwe, quarterly, ni tariki ya 15 ikurikira irangira igihembwe. Mwishuri byoroshe kubikurikiranya gutya: kugura, kubona purchase invoice, kugurisha, gutanga sales invoice, kubara input and output VAT, kubara VAT payable, kudeklara muri Myra, kwishura TVA muri ARA. Ibyo nibyo byorosha kumva inzira yose ya TVA kuva kugura ibicuruzwa kugeza gutanga umusoro. Ushaka kutokora imibare yindi cyangwa tugakora ifishi invoice icyitegererezo? twakora ifishi y'icyitegererezo. Ndimo kubikora nona ntanze kubikora. Yego, dore ifishi icyitegererezo. Purchase Invoice Digital Supplies Ltd TIN 100 123456. Purchase Invoice No PI 0001 Taliki 60408 Computer 1 Kuri 240,000 equals 240,000 freer. Input VAT 18% the 43,200 freer. Yose Ishue 283,200 freer. Sales Invoice ABC Ltd 100987754 Taliki 10 out 8 226. Computer 1 Kuri 260,000 260,000 freer. Output VAT 18% ni 46,800 freer. Okay. VAT payable ni 3,600 freer. Ni yo table ya kuifashishwa mu gusobanura uburyo ibara vya TVA mbere yo kuja kuideklarira muri Myra. Okay. Niba ulibitegura amahugura ya TVA, ushobora gukoresha uru ruhererekane rw'inyandiko kugira abanyeshuri basobanukirwe. Purchase order iyo ihari, purchase invoice, delivery note, a goods received note, a sales invoice, a receipt, a VAT summary, a VAT declaration. Myra. Okay, okay. Ndagushimiye ku bw'isomo ry'uyu munsi ryiza. Ndifuza ko nyuma turi buze kujyana ikindi kiganiro ku musoro wa CIT mu gutegura balance sheet and profit and loss. Naho uraza kumfasha kuma icyerekezo cy'uburyo ibyo bintu bikorwa. Thank you. Yego, birumvikana turabikora ubutaha. Murakoze cyane, ndi hano igihe cyose waba ukeneye ubufasha. Bye. Yego, muraho. Mwabyumvise rero uburyo twaganiriye na AI ku byerekeranye n'umusoro wa VAT. Ese wabyumvise ute? Ese wumvise aricyo AI yakufasha mu kumva uyu musoro? Ese wowe uri kubibona ute? Jya muri comment umbwire ngo ndabona AI yakufasha. Ese yafasha umuntu umeze ate? Ese urabona yakugeza ku bintu byiza? Ese wari ubizi yuko AI ubasha kuganira nayo muri ubu buryo? Niba iki cyigisho kigushimishije, kora subscribe kandi ukore share, kore like, ndetse ugenda muri comment utubwire uko wumvise ikigisho. Nk'ibisanzwe rero mwari muri kumwe na Horike. Ejo nabwo nzongera mbagezeho kiri cyigisho. Ntukavuye kuri uyu murongo kandi ntukavuye udakoze kukazogera. Bye bye.